Welcome to Bagrade. Let's start na. Hello subscribers! Ako dahil si Basti. Grade 1 pupils. Mani ag akong bag. Mani ag akong pencil case. Mani ag akong sod, lapis, pulpen, crayon, tahal. Mani ag sticker. Mani saglanang og tubig. Kani papel. Mane notebook test kani red or yellow. Mane ag papel. Mane ag notebook. Notebook ni sa pang-drawing. Notebook ni sa pang-ginoo. Mane red test sa test. Kani sa yellow test. Notebook na test. Kani papel. Basura ni na papel. Kani libro sa grade 1 B. English ni nga libro. Ready ni skill. Mane sa grade 1. Kani sa libro Binisaya. Mani pod libro na Binisaya. Mani notebook pod na Binisaya. Mathematics ni na Binisaya. Libro na Filipino. Kini na Binisaya. Mani basura. Mani mga basura. Mani sablo, notebook. Masainik ni na notebook. Mani agway notebook para sa alphabet. Mani ag yellow pen. Mani papel. Kani sa brown notebook kan pangginoo. Mani ag mga basura. Mani ag duwaan. Mani ag ang duwaan na guba. Hope you enjoy the Bagrade. Salamat.